Migomo ya arigitani kaunti-ini itiganite guku bururi-ini no irathie na mbere kunyitithio thinga kumagia kaunti imwe nginyagia kaunti ingi. Arigitani kaunti-ini ya Kisumu neo aisha ikuhe kwanirira ati nimekuiga miro thi kwambiriria thaa thita cia utuku. Tunaambia leo governor kwamba wale afisa wake wenye alitupatia negotiate tumeshindwa ku negotiate nao. Hakuna ku negotiate, sisi nataka implementation because already negotiation ilimalizika 2017. Sisi nataka wafanye kitu ambao walikubali kufanya. The doctors you see behind me here, these people work with no medicines in this hospital. We prescribe medicine that is not available in the hospital. The laboratories are run down. The system is generally run down. And now they are running doctors down. We are saying if you don't want the doctors to be doctors, at least let them be humans. Mwena wa Kirinyaga, arigitani makiihita kwaga gucokereria wira ona thengia ya kurutirwo watho ni igoti, mugomo uria utigite aikari a kaunti ino magetha motungata ma urigiti thibitari-ini itari cia thirikari. Tulisuspend strike according to the court order, tulirudi kazini lakini tulipatwa na hostile environment. Tulipewa show cause letters, hospitali bado ni chafu, incinerator bado haijaletwa, na wale watu viti zetu zilikuwa zimekaliwa na other unqualified members of the community, and so ilibidi tutoke kazini na tuendelee na strike yetu. Arigitani guku ni makinyiriirie murugamo wao wa kwaga gwikinya mbere ya kamiti ya kurunga mutugo nginyagia riria cira ucio gatuithanio ni igoti. Mgomo wa hudumu wa afya Kirinyaga ni halali. Mathina ya maitu turuga matengicovo ni igoti. No nginya both parties tuikare thi twaranirie nigetha tugerie ku solve mathina aria me mathibitari-ini meitu. Gavana wa Kirinyaga wa iguru ni arutire mukana wa kufuta arigitani aria mategucoka wira, undu uria wakiriirie marakara ma arigitani aya guku nao aikari a kaunti ino magithie na mbere na guthinika. Kaunti-ini ya Laikipia, aikari marorira kaunti-ini irigaini ya Nyandarua gwetha motungata ma urigitani kurumirira mugomo wa arigitani uria urathie na mbere thiini wa kaunti ino uria utigite itanda cia thibitari nene thiini wa kaunti ino iri utheri itari na arwaru a gukoma, arwaru magithamirio thibitari-ini ingi ni endwa ao. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Ani Ngigi wa Nyamu.